General Muhoozi Kainerugaba ukunze kuvugisha abantu kuri Twitter bitewe n'ibyo yandikaho. Uyu mugabo ni muntu ki? Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ni umuhungu w'imfura wa President Yoweri Kaguta Museveni. Yavukiye mu buhungiro ku itariki ya 24 z'ukwa kane mu 1974 i Dar es Salaam muri Tanzania. Mu 1979 Muhoozi n'ababyeyi be bavuye mu buhungiro muri Tanzania basubira muri Uganda nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, ariko hashize umwaka umwe gusa yongeye kwisanga mu buhungiro muri Kenya ari kumwe na nyina n'abashiki be batatu nyuma y'amatora mu 1980. Ni amatora ataravuzweho rumwe n'abaturage ndetse akurikirwa n'ubushyamirane bwatumye hatangira intambara bise iyo gutsimbarara yari iyobowe na se mu nyeshyamba za National Resistance Army. Mu 1982 General Muhoozi, bashiki be na nyina bavuye muri Kenya berekeza muri Sweden bahunze iterabwoba bari batangiye gushyirwaho n'ubuyobozi bw'icyo gihugu. Mu ntangiriro z'1986 bagarutse muri Uganda nyuma y'insinzi y'abari nyeshyamba za NRA. Muhoozi Kainerugaba yize amashuri abanza ku ishuri rya Kampala Parent School, ayisumbuye yayize kuri King's College Budo, akomereza ku ishuri rikuru ryitiriwe Mutagatifu Maria rya Kisubi, aho yarangirije mu 1994 akajya muri kaminuza ya Nottingham University mu Bwongereza akavana impamyabushobozi y'ikiciro cya kabiri y'ubumenyi mu bya politiki. General Muhoozi Kainerugaba yinjiye mu gisirikare cya Uganda UPDF mu 1999 afite ipeti ryo mu rwego rwa cadet. Yize no mu ishuri rya gisirikare ryo mu Bwongereza Royal Military Academy ritanga imyitozo ku basirikare bakuru mu mujyi wa Canberra. Iyi Royal Military Academy Sandhurst ni rimwe mu mashuri makuru ya gisirikare yihagazeho kandi ahenze ku isi. Bamwe mu bayobozi baryizemo barimo Sir Winston Churchill w'Ubwongereza, Umwami Abdallah bin Hussein wa Jordania na Lieutenant General Sahle Seletse Khama wabaye perezida wa Botswana. Nk'umusirikare mukuru mu ngabo z'igihugu, General Muhoozi yahawe inshingano zitandukanye zo ku rwego rwo hejuru zirimo kuyobora umutwe w'abasirikare kabuhariwe mu kurwana Special Force Commander, anayobora ibitero byo gutsimbura umwanzi no kubohora ingwate mu bihe bitandukanye. Mu 2004 yayoboye ndetse agira n'uruhare mu gikorwa cyo kubohora abantu bari bafashwe bugwate n'inyeshyamba barimo abakozi batatu mu biro bya Minisitiri w'Amazi, Ubutaka n'Ibidukikije Miriam Mutagamba. Mu 2007 General Muhoozi yayoboye urugamba rwatsimbuye abarwanyi b'abayisilamu bo mu nyeshyamba zitwa Allied Democratic Forces ADF mu gace ka Bundi Bujyo. Iyo mirwano ikaba yaraguyemo abarwanyi 80 ku ruhande rw'umwanzi n'umuyobozi wungirije wa ADF. Mu mwaka wa 2008 Muhoozi yoherejwe nk'umuyobozi w'ingabo wungirije mu gitero bise Operation Lightning Thunder muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya UPDF kivuga ko icyo gitero cyageze ku ntego yacyo yo guca intege abarwanyi b'inyeshyamba za Lord Resistance Army mu gace ka Galamba kari mu mashyamba y'inzitane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no ku muyobozi wa RRA Joseph Kony ahungira muri Repubulika ya Centrafrica. Abantu babana na General Muhoozi umunsi ku munsi, nk'umunyamakuru Andrew Mwenda, bamusobanura nk'umuntu urangwa no gutegana amatwi ubushishozi, uzi gukemura ibibazo, ucisha make kandi akamenya gusabana n'abantu b'ingeri zose, ari abasirikare, abanyapolitike, abacuruzi, kandi ngo agakunda no gusoma cyane cyane ibitabo bivuga ku gisirikare no kuri politiki. Nawe ubwe yanditse igitabo yise Battles of the Ugandan Resistance, A Tradition of Maneuver. Akunda siporo zitandukanye, akanashyigikira amakipe atandukanye arimo ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Uganda Cranes. Mu bwana bwe General Muhoozi Kainerugaba yakiniye basketball mu ishuri rya St Mary's College Kisubi, yiga n'imikino njyarugamba martial arts. General Muhoozi Kainerugaba akunda gutembera no guhura n'abantu bafite ibitekerezo by'ingirakamaro baturutse mu mico n'ahantu hatandukanye. Abamuzi neza bemeza ko yakuze arangwa no gutinya Imana nk'umuntu w'umukristo kuva yakwiyemeza kuba umukizwa akiri mu mashuri yisumbuye. Mu 2020 mu kwezi kwa 10 General Muhoozi Kainerugaba yambitswe ibirango by'ipeti rishya rya generali yahawe na se mu buryo butavuzweho rumwe mu karere. General Muhoozi yambitswe ibi birango n'umugore we Charlotte Nankunda ku ruhande rumwe, hamwe na se wa Salim Saleh akaba na murumuna Perezida Museveni. Ariko abantu benshi biganjemo abatwara za moto bagaragaye hafi y'ibiro bya gisirikare bya Bombo muri Uganda aho iki gikorwa cyabereye mu gushyigikira Muhoozi. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryo ryasabye ko aho kugororerwa General Muhoozi yarakwiye gufungwa kubera icyaha cy'imyitwarire mibi y'umusirikare ihanwa n'amategeko. Ahari nyuma y'ubutumwa bw'uruhererekane yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X, harimo aho yavuze ko we n'ingabo ze bafata umujyi wa Nairobi mu byumweru 2. Ibi byakuriye uburakari ku ruhande rw'abaturage ba Kenya ndetse biba ngombwa ko Perezida Museveni asaba imbabazi kubera ibyavuzwe n'umuhungu. Icyo gihe ariko yahise akurwa ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda. Kumukura kuri uwo mwanya yariho ariko akazamurwa mu ipeti nabyo byagarutsweho cyane n'abavuze ko yagombaga guhanwa aho kuzamurwa mu ntera mu gisirikare. Mu
Muhoozi kuri ubu ni undi generali w'inyenyeri enye muri bake bakiri mu gisirikare cya Uganda nyuma ya General David Muhoozi na General Wilson Mbadi wo mu ngabo za Uganda. Kubera ibyo akunze gutangaza ku rubuga X, benshi babona ko Muhoozi Kainerugaba arimo gutegurirwa gusimbura se ku butegetsi, ndetse abamushyigikiye bakunze kuboneka bambaye imyenda yanditseho MK Project, icyo byavuzwe ko ari umushinga wo kumugeza ku butegetsi. Nta na rimwe Perezida Museveni aragira icyo avuga kuri ibi, ariko mbere yahakanye ko ari umushinga w'uko yasimburwa n'umuhungu. Mu rwego rwa politike n'ibitekerezo, General Muhoozi Kainerugaba akunze gutanga ibitekerezo bikurura impaka kuri X yahoze ari Twitter, avuga ku bibazo bya politike n'umutekano byo muri Uganda ndetse no mu karere. Hari igihe ubutumwa bwe butera impaka cyangwa bugasobanurwa mu buryo butandukanye, ku buryo rimwe na rimwe ubuyobozi bwa Uganda bugaragaza ko ibitekerezo bye bitagomba gufatwa nk'umwanya wa leta keretse byatangajwe ku mugaragaro. Mu myaka yashize yagize uruhare mu kongera kugirana ibiganiro hagati y'u Rwanda na Uganda, harimo gusura u Rwanda no guhura na Perezida Paul Kagame mu gihe ibihugu byombi byari biri mu rugendo rwo kuzahura umubano wabyo. Nanone hari ibihe yatangaje amagambo yateye impaka ku Rwanda cyangwa ku bindi bihugu byo mu karere, bituma avugwa cyane mu itangazamakuru. Muri rusange, Muhoozi Kainerugaba bafatwa nk'umwe mu basirikare bakomeye kandi bafite ijambo muri Uganda. Abamushyigikiye bamubona nk'umuyobozi ufite ubushobozi bwa gisirikare kandi ushobora kugira uruhare rukomeye mu miyoborere y'igihugu mu gihe kizaza, mu gihe abamunenga bavuga ko amagambo ye ku mbuga nkoranyambaga no kuba ari umuhungu wa Perezida Museveni bituma agaragara nk'umuntu ufite uruhare rukomeye muri politike kurusha uko byari bisanzwe ku musirikare. Ibyo bitekerezo bitandukanye bishingiye ku myumvire ya buri ruhande.